Hublei pi baro nakadon Bosco Media Network, ngiwan rasha pi ki Khubor NIAM ke jela jaka tayo baningkong jau benai Nailur hajar pulai. Kimar ki bakongsan hakani ka tayo baladap kilong. Pediang komunian baningkong sispa san pongut ki kena halat ukra. Shirhem ka retreat ki samla Catholic Jongsha. Penlong touring program ki samla Rangbalang Parish hasnong mau kabany. Ban, ajing hikai ban kiar nakasong ka kena. Tomantangin ya pais ki Khubor ki bakamanya. Ka Cathedral Parish lai kra hakalai tarik Nailur hajar pulai kala ai communion baningkong yaki shispa san pongut ki kena kentai bat shenrang. Kani ka sngi kala long ka jingkemen hadu kata tang ya ka parish hendrai ya ka balang Catholic baro yaki kimi ki kpa bat ikini ki kena ki bala yo ban pediang ya ka met bar ka snam jong Yesus Kris haka sien ka baningkong haka jing ka jongki. Ya ka mas bakhoy la permenta do Reverend Padar Restor Sebastian Malnyang bala senran lang do Reverend Padar Donbok Doling, Padar Bernard Lalu, Padar Julius Kurba, baru Reverend Padar Saji. Ka yeng mane ba kladap smam daki pajang ublei ki kimi ki pa ibahi hasam bar kilo ki jor ki bala wan ban senran bat sakhi ya kani ka sngi bakrau haka jing jong kini ki kanaret. Kijing duai bar kijing ruai syo man sim na kirmiang sentur jong kini ki kena haka ni ka sngi kila pen bat penderhem ya ki men sim bar ki do onur jong ki pad ba haka ni ka sngi. Main ke por biala lekla tenkuy jala dia kenang bu kusut junum ketak ipi kusut junum ketak ipi unum lara takada gospel macam ni sotana tahap kong kunum tu yu Petrus menski ublai kong kunum Petrus syabas ni patok hitam jangan nomor 1 ngadai wei wong bedai kun jong boleh mentakas ni wong kunum Yesus yu Petrus wong kunum dan yang bala berkemau mado bala berkemau mado price dan ya wong kumno Yesus yu Petrus mentakas ni dan price na kini bayar ngaruh no bala bercoba ngan countang 3 1 2 3 undan nama ngati yo jebak kena kini ha wong kumno wong get behind me Satan tingam yang sedian jangan kuksui piru ngadu mentakas ni hapen bun yang ni jong Yesus kuksui nani sabat musom melong kun jong boleh come to me I will make you a queen haha lang pun intre entai Christian dang som I will make you a Ronaldo I will make you a Messi kena sakamen ada Yesus orang mentakas ni orang itu kuksui get behind me Satan tenang bak pulang yang Yesus orang lain orang dia get behind me Satan koi 1 2 3 Ngày số tăng cái thầy, to mà sắp sinh răng cái bóng là 1 2 3 good, sẽ tăng xuống haha, tại sao tôi là sang one yang ini next day lah lên next day masuk one day saya dia 1 2 3 good, ta tu pulang tak ren buang itu lindo orang tak baik kai mas kawan unikong Ki khun samla juga balang Catholic Jongsha Parish kila penlong ka retreat balai sngi kata ka shitarik hadu lai tarik Nailur kabala sedang haka step shitarik Nailur haka bala wan shembenta bon ngur ki samla na ki shnong ki ba hap haka jing pejing kmi jo ka parish la sedang ka retreat de ki jing duai puson haka por step Hadirin kijing duai puson lapan board sedaka jingkran naga Reverend Sister PT War Lady Youth Administrator jong ki khon samla ka parish halor ka phang pedeng banong ki khon samla bajai jai jong ka balang arngur kinongkran batbet babu Martin babu Albert nongrum kila batai bat pensyai ki jingmut bajeliu jo ka phang pedeng da ka ba ai kinuksa ki baya ha bat ka juk ka ba menta
Kijingkran, jing batai pensyai, bat kijing emir jengmut halor ki babun ki phang, baki samla ki akan do haka jing em baman ka singi jongki, kila long shisha ki bab mentoy naga benta jongki, ban em bat ban pentubut haka jing adai para breu man ka singi. Lapan kod akan eka retreat haka singi ublay kata kalai tarik Nailur, da kamas bakhoj ke ba isyongkun bat bar ublay, balapan menta da Reverend Padar Suresh, upadar rangba, balasan ranlang, da Padar Anthony, spiritual director jongki samla. Khubor no phai sngi shwaban penwa ya ka lumpung annual retreat la penlong yaki program le kemen balingkot. Kaseng samla parish rangblang, kelah penlong ya ka touring program habalang snong mau kabat, haka ar batlai tarik Nailur ar hajar ar pulai. Lapli ya ka program jugi khon samla da ubabu ken pham kharlingdo, harangkat ka jinga senran lang jung Reverend Padar Jeffrey Kharkongor, you director juga seng samla, ka Reverend Sister Bante Wanshong, bat ki dukot joka neki balang snong ki bahab haka ni ka parish. Bun ki samla ki bawan bar benta syaka ni touring program ban kentiu ki khon samla ha ki balang snong bakin long ki ba shitrem ha ka jinget bat ki paya bas kem jang ublay. Uba adal bad yaw pnyau ula long ukong san bat ula ai ka jingkran halor ka phang. Ki an shong kha shong man bat ka long briu man briu kum ki khon samla. Hadirin kamas berkhut lapan buat sedaki drama lengkot naga Bible daki khun samla ki basim benta hakane ka touring program. Ukong san lapan wai ya ka program daga bapen hiar khandau ya ka lama jaka seng samla hakane ka janbit. Matri ke subscribe bagi sawan bantang ya kini monti tentang yang berkhut ba yang sebaik tin bijong beleng. Ba ini buram ek tin bijong beleng belum ke jingsha. Hingga sem juga kita biang berkutat tetel kini ki ya pi yang kin sampai tujuh kemen ten ngaku apa nu ya pi kusamla larang pi apa kiu nanti ikut sama di naga ba kinan ya kit iba ya kabenta kongsan kun kikun sama jong kaulan agar yang Khubor nasno ban kitun pam ki kun sama tang kemir bat kating kitu juma kawan ba tolong kating kawan
Abang adu mungkin kena dong ini program kisah lah. Adu kita kasih nasi sekolah adu ke bakut. Nah tentu ya pergi kon sama jong ka balang. Ba pinso ba bandra. Ya ki semua tingkai. Kiba trayo banya hiulang. Kum kisah lah jong ka Paris Merokoi. Nasnoba Hakalai tarik Nailur Hajar Pulai, kasenjuk samla Catholic Nativity Parish Mokerwat, Lengba kajing penyat jangka Social and Cultural Committee, kala penlong ya ka awareness program halor kapang, kajing syong ka kena lani child marriage, nak kebenta ki samla bat ki samla load haka balang shnong pot jaut rang thong. Kiladon kumbah nyaw pongut ki samla bat samla load ki bawan bat syembenta haka ni kajing hikai wajing pensyai halor kate kapang. Uba Samuel John Lengdo ulawan ban ajing hikai bat ula batai sngo tenat kat kum kajing sngo thu jong kini ki samla ya kate kapang. Ula keren bat batai ru halor ki pang ki baya day bat kajing long jong kani kajuk ka bamenta. Kimat ba ula batai kilong. Ka ei kadaw ka ba wanra lani penlong ya kajing syong kha khna. Kajing duk jing bamdon jing nang jing tip duna jing eat hayeng hasam duna jing hikai bat kajing bamdon ya ka thong. Ki ei kajing e ha kajing syong kha khna. Kakta ya kakot kakia, kakanglat ya kajing puli, kakutno kitong, kakta ya kayo kakot bat kakamai kaji. Kumnu banrat ding kong ya kajing syongka kena, bandan lani yaine hakatong, ban penklan ya kaan, ban ai jing hikai, bandan kajing long rangba bat im hakajing nang jing tip, ban ai mensim bat lenti ban le ya kikam lajong, ban yarap lem haki ying kisem, ban wat jing tip ya kakot kakia bat ban penkre. Nakaliang usamna John Snaitang, General Secretary joka senjuk samla Catholic Nativity Parish Mokerwat, ula ajing mud iki samla bat ki samla lot, ban sumar bat rikundong ya ka buram ka akor haka balang bat ka imlang salang. Usamla Orlansius Jirwa, Social and Cultural Secretary joka senjuk samla Catholic Nativity Parish Mokerwat, ula kentu bat penslur iki samla bat ki samla lot, ban long ki baya teli bat ki bako ngu sneng ki kmi ki kpa bat ki bakloy naga benta ki kamen siem namar ka balang kadun kamingi. Lapan kod ekani ka program naka mas bakhod balapan menta da Reverend Padar Mazi Vizelu George SJ bala shembenta lang de ki long kme bat ki long kpa ka balang shnong pot jaut. Ba kajing boleh kawan boleh pertama kajing kalau kabaya isya kajing kalau kabasbun bakun tanah ke kabon tanah kasih tijong polos kayu ni kan kajing kali kabasbun kali kabaphan isya andai kacau macam cipunan kamu ya kalau ngimnang min sapoi agak child marriage nampak dia bakun keren ya lagi haki babun ki liang hajo bangun poi haka chai ma hajo di kalau hajo bangun poi chai chok hajo ma ni dia bakun kret hai lagi ban kia maka chai yang ini chok hakna kita gini ki lat nanti bahkan mau baka chok hajo man kadai keleti kebayan kebajrong adun kaman tei paya ki bak lain sekian bila dicil bila kisah tei bila orang tiap ada satu hilang kecil juga, jadi kan kacak di soalan tu. Tak kampas ayah dulu ayah pun boleh ucil dengan il. Cuma cerita besar teh ni dulu. Jadi ni dah sampai semai ni kita nak cakap yang beyong il dulu. Kamu dah cerita. Ciri besar. Kalau no, bah suara bangkit mau pakai dengan tiga baju lengkap. Jadi orang yang kau kata saya kau orang mesti Cisen lehen lu, ahli salu, kalau hab selain Sekarang kam nama kata banyak banyak tay, banyak a, banyak kerjaan, banyak IMC juga itu. Yang mesti macam singai, kibar ini mencoba nelan dan kau, siapa ni lambat. Ini mencoba nelan dan kau mesti bisa apa? Dikenaikan. Ini ketika mencoba nelan dan arah bisa apa ni? Baru cek saman kami cek saman apa?
let's say wake up on what put ngak kiri ya nay bon sin sa long kami long pa wa len re ta di lay swa ban lo kami long pa en skam bana ya hir ya tanya ya hir ha ya kren ha ya kibas Lasdangnya kasngi burom kinong hikai juga Saint Mary's High Secondary School Rangblang. Daga jing aingu ya ublay traikan rat leng baka mas bakut hakawa Reverend Padar Jeffrey Kharkongor ulalong unong kenyarang ba rengkat ke jing senran lang Reverend Padar Edmund Lakra. Haka homely Father Jeffrey Kharkongor ulakren sngotenat ahlor kapang baki kena skul kilong kum kado bertha bat kinong hikai kilong kum kinong thau kiu laneki porter. Kinong hikai kidan ya kalungkor ka bakhya par ka jingkit khle ban kentiu ki khana skul hakabor perkhat bor jabieng ban bor sngothu para brio hadian ka mas bakhut labut saka jingle burom hapo Philip Girado Memorial Hall leki program ke badon jingmut nagabanta ki sister Kandrisha thank you sister Carmela Merthong bar baro kinong hikai grateful child is a holy child good child long kibas long Sasisen ngapai sedang Bosco, ulalong ubrio bas ngamu. Naga tahu ulau ino yakenika sen. A heartfelt thank you to everyone who made this day truly memorable and meaningful. Together, we make a difference. Thank you. Sasisen Triumph Earth. Warm greetings to everyone. On the occasion of Jesus' Day, I frankly present before you all to deliver a welcome speech to our beloved brothers. This day, the purpose of education is to make good human beings with skill and expertise and like a human being. Kipat Riunget Catholic jangka Ki Musnyang Catholic Managing Committee CMC kila rakhe kaski burom jangki hayeng mane Saint Teresa Bakhot Parish Jowai haka Santarik Nailur. Ka Teresa Bakhot kade kanongda jangka CMC Musyang Ki Musnyang Jowai. Lasdangnya kajing rakhe kemen daga mas Bakhot balapan mentar Reverend Padar Hilarius Lamare Parish Priest. Bar hadirin ka mas Bakhot lapan Khubor yaki nongkit kam kanika CMC na kabenta usnam 8,000 arpulai hado arpusan. Ladon kajing le kemen lang hakanika sngi ka ba od yuke ban rakhe kanika sngi bakrau jaga CMC. Ka sengrang ba Catholic Maulai Zone 2 kalapan long ya kajing seng yalap habalang shnong mauyong rim hakalai tarigunai lor 8,000 arpulai. Krui lawan kilong kpa kajing seng yalap habalang shnong mauyong rim hakajing lam kinong kitkam jaga Zone 2. Kipai riunget na mauyong rim bat mauyong Japong kila pendap ya kani ka jinge seng yalap kabalong kabasyo man sim bat kabasyong shit hakani ka janmien
Palat ya kalai hajar ngut kipat riunget kilawan ban shimbenta haka Catholic Youth Bible Convention kam Healing Service kabala long ha Sacred Heart Shrine non ba parish Nongstoin Diocese kabala sedang haka arterik Nailur berkut haka lai tarik Nailur. Ya kani ka convention layalam da usamla Rangstone Paul Kurba bar Reverend Padar Cosmos Jerwa Youth Spiritual Director. Haka artarik lasdang ka program da kabale burom ka ktien jung ublay bat board sa kamas bakut bala terwa da Reverend Padar Anselm Nonglang Vicar General Nongstoin Diocese rengkat Reverend Padar Cosmos Jerwa. Hadian kamas bakut tapen board sadaka session baningkong balayalap da uba Eddie Bosco Shadap bat ka kunhun jung u. Hadian kani board sa kajing mani sakramen. Lapan kod ya kasngi berningkong dekat session na usamla Francis Shangdiar berka group discussion haka baki samla ki bawan ban shimbenta kelaya thirsani bahasa pang ki jingdi penbuat kum ka kiat ukenja udrok pat kiwe ki liulap pakini ki jingdi basni ki penjat ya ka jing imjuk ki breu khamtam ju ki samla kabaningkong kumnu ki samla ki ha pakini ki jing penjat kabaar kumnu kani ka khta ya ka jing imjung ki kabalai da kumnu nyarap ki balangat hagini ki jingkerni pal kabasaw ka ki baki samla ki deban le ban ngat hagini ki jing penjat hakasi ka babor kata kalai terik kabadai ru kasi utrai palat ya kalai hajar ngut ki pajing ublei nadu ki khlung khna ki samla bat ki long kmi long kpa kilawan ban shimenta haka mas bakhut pala terwa ri Reverend Padar Liu Mary Lindem kumunong kanya masrang ba rengkat Reverend Padar Cosmos Jerwa bari Reverend Padar di tender lingkoi hakano pai sngi jo kanika sngi hi lapan board sa kajing mani sakramen haki ba bonwat kila yo ban mat ka jing kta jing ublei ka jing penkot na ki jing pang jing shitom bar ka jing pelai lot ni ki jing te jing khom jong ubor ubaman
kerteng ukpan badukun badumen sembakun Amen Kaching aye utrai jongi uchiso Christ Kaching eroble ukpan Lemba kaching yasalok jongumen simbakun Gandon renka Kaching aye utrai jongi uchiso Christ Kaching eroble ukpan Lemba kaching yasalok jongumen simbakun Gandon renka Bhakti baro Kaching aye joblay kanom hiar hagi lemda mangi ngipan maap na ui kilat kilat bekitam kiduna jongi. Kisamla ka wai yu forsi kilakwat ya kilingdo kibabon menegasni. Bapinlet siya sakramen jong kaching kala kabamut. Pedyo dan na preng jong pi kibakwada shisha botraun kta ya pi agnigasni. Botraun na kerku shisha ya pi. Let siya sakramen jing kala kabamut. Badha ka ni kapor ngi upad lang. Obada na palaw jong ka ni ka shrine. Ngin pai shoglay. Schwabangin pinyang yogo ka Eucharist bakoy. Banpan maap na duka donon. Yakilat-kilat kitam kidunam. Kirengkan kipalat kichongi. Dakabangyo duay lang. Nga pla. Hauglay badon bor baro. Barapi kon men ko para bangalale pop shibon dagijing perkat barakikien dagigam barakijing leklet dagijing le palat choma dagijing le palat choma dagijing le palat bakraw choma namarkatan karpa kamaria bakoy kabayasa katesa team yakang hel bakiriu koy barapi kon men ko para Banduay na kabenta choma, how dry blay chogi. Oblay badon bor baroni sanay yagi. Bandalamop no kipop chongi. Onyalam yagi. Shagajing embam chuko. Kamentoy yo brio. Laro yo yaga persay baro kaway. Henry do ay. Yaraga chong kachingem. Kamentoy yo brio. Laro yo yaga persay baro kaway. Bado do ay. Yaraga chong kachingem. Deshisha yo anyupin. Kane kaktien kachong oblay. Kanong kaktien. Kamanong special ba. Nakabenta jongi kinong India. Kiblay. Utray jongi try. Ukenra jongi kenra. Barus im jongi sim. Melaburi yaladi kadur pala kabarit jongune ukpu. Badhakan kapor ngingay scam. Bamadew Jisu ubadon tali. Hagas sakramen bakoy tam jong kaduan. Ngidam ban mani yami kutray. Hakani ka kalimat. Bat tang ban mani. Henry ban ayru kamu kadem. Bat shushu. Bat kaching ru. Namar kaching kraw. Jong kaching chongmi. Nakabenta chongi way by way. Jisu kaching kwa chongi banyaro yami. Kanom pen kraw re kaching long blay kachongmi. Mela kraw lupa. Ngi kibriu ngin nomlak ban pen kraw yami. Henry kaching kwa chongi pat. Banyaro ban pen kraw yami. Kadei kabawan namihi. Hakidonot kichongi ram yami. Ay ko kanrad beig basbon. Hakani kapor.
hakaba mangiru ngin ai kaburam shami kabade hok kejong mi hakaba mangi kini kapor ringkad bika music ministry ngin yaro yamigu jisu dagi jingruai kiba mi nakado nuor kejong mi ngin yeng baro banai kaburam bika jingaro yau jisu nghiên rai ke nambar kebasan thun riu no ko rit ke nambar kebasan thun riu o jisu udon banga em jonga ulong pan em jonga ulong pan kya jonga ulong jeng em yanga namale yame jisu kata ke kon bagi pelong ke bambak ba pidan yau jisu blay Hala pisam jinge wan hayeng mani u apyati. Let's a tabernacle u don ban shashkor yapi. Hala pig don kam hagi jing kilo bon dwai wat hayeng la jong. Pichnai na yen mani mle dwai hala ke jong kamen sim. Hala ki kon ki shonk so ki kerbet barkti barkijap ki saiter so kim kendit benriu wat kusoi. Shim gaom kerko, shim sandret yaki, pendi yaki, shim gaom pnyang kerko, pensla yaki, duai hake kerteng jong jisu. Baro kikso kenpet, pilayos no menta, baro kikso kenpet. Yaro you try, yaro you try. Baro kikti shapa. Yakwa banyoi, kadno ngopat kebala practice yakata. Don't make me. Kan orang bela practice rakti ke bela practice. We are lie. Sao. San riu nyo ta. Kadang selam sedang bon. Ta melelei. Nyomot ngalayo nang ni. Kita practice kita tang nyomot. Kalba menda ke singi iran hanya deki hajar mut. Namar mana pedang sakramen, weng sakramen la pedang sauteli, saulen kot. Bakat kato ke khuri behek kat me, basaki khuri barit bonteli deki hajar mut nila don hagni. Don ke baya pedru namar shukila teli, mlele, chuanta man pedang sakramen, tahan mlele, tang bau, ngawang yapi. Da shisha kiba practice ki don tang nyomut malu mala. Da shubu arphomut to. Arphomut. Kaba ki waitap. Ki yo snow gakten jomo blay. Karung na ne ka mishane. Karung na ne ka mishane. Yo snow be bo jisuang. Bay kiksoya karteng jona rung na ne. Mishane blay. Yo snow bo jisuang. Tan kodya kiba pang. Rung na ne mishane blay. Dapang kikon. Pon yo padar mau sidang medru padar pendwai lam kon jonga padar wan mane sa yeng jonga bopli padar sengkor sidang med sharo ka jinge jongpi sharo ka jinglong kristan jongpi pemnang reban duai mane medru nga kharwei bije dang duai Padar penduai lam selakan de upang kreas no tia sho penduai lam no duai hi hangto duai hi tata duai lam padar snowhat no to tenga shu penduai bas no snai pala bitai sur snow ko mala janya la red hai dai sur tenga on tata ngal sa duai tenga la duai de ko mobile ba no menta pensle pnyang menta pendi kerko
Ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ban ai man siam yaki breu badon sab hakarwai katem kamtam hagi jingrwai roi ublei ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka artare Nailur kala penlong da ka jingya kop roi gospel sing out habianki hall Cathedral Parish lajumkra ka samla Cherly Kharbq Secretary SACYM kala ai ka jingkran prias ngobhai abaro ki balawan bat shimbenta kinong bishar ki bakun thub yo ba Desmond Sun Emmanuel Marbanyang par ka kong Mary Kharmudai Reverend Padar Jamiris Shilla, Youth Director ke SACYM, Father Richard Majau, Vicar General, kila dan lang ban ai mensie miki samla hakani kesni. Habakut jong gajing ko, kinong bishar kila penbenai ka kerteng kinong job, hakajing ruai marway, la ra ka kerdan banengkong da usamla diomedi ding do, parish sora, baar u basuk harkongor parish maupan, bar hakerdan ke balai, da usamla Frederick M. Mulong na parish maulai. Hakajing kop shijur ya kanam ladu layur samla Susanna G Kharumnod barka iban lumlang kentla na maur keneng parish ba ada u ever living star Kharumnod bar u John Phabok Warshong na maur keneng parish bar hakerdan kabalai daga samla Yada Saukme barka samla Sylvia Saukme na parish Walang lapan kod ekani ka sngi daga jingruai bathyang na uba Desmond Sun ba daga jingduai na Reverend Padar Richard Majau Vicar General Shillong Archdiocese Kena kita kini sama khut sama yang jadi kijing beli kijing kam jadi bat kata kita sebut dia ki yengi ku ke nang salang yengi ku ke dalam bat kau kijing keren ku beli keren dan kita pak lok kita kelak nanti dan kedua kita mau yang kelak nanti hak ba khut sama jadi kam tam kita ki nang sang bagi nak kita ki nuk kijing le ki pasneo itu buat kijing le tu kijing school kijing le tu kijing college gue kepada apa konsep kecil juga, hendaknya hati pun bagi kita itu, kita kecil kecil juga kita lupa, kita itu kita perlu, siapa kita jual, kita kita kalau ni kita, dikini kita ini, kadang kita pakai persiapan, pakai kurban, beli ki program beberapa dan beli juga beli tentang music, beli tentang singing, beli juga beli tentang sports beberapa, kenapa bagi kena hati pun kita kam boleh, nanti kita kam balik sport class, kila apa yang kita pergi cakap. Nanti sekarang ketika competition kita kesini, kalau bumi bersama, kajian kita kita jumpi hak bumi, boleh di Khubor jumpi, nak kita kini kam keluar. Hak cakap ini kita kam belum, nanti kita cuci kita nak kita kam keluar. Kita jarang di kom nak kita kecil jumpi. Kalau apa kalau begini ikut kini kalau buat kena cumi apa kita ni kesak banduai, kesak bandem, kemudian dan berkilat dan gigi jiruan kita menjawab tadi. Hoi kita kena isi betul. Hendak itu betul ni kesak pun hoi besar, kini memang kesak pisau kita mau juga nak betul banduai, gigi jiruan gospel, nak dapat tahu gigi jiruan. Nilai kerana gigi pot kita berada pada juga. Ni orang kita gigi lindo juga gigi pot kita menjual. Kita betul tahu gigi jiruan yang jiruan yang mana tadi jiruan station ini jiruan kita ni jiruan ngilak jiruan ini jiruan poin yang mana berngilak poin kita ngilak kamu tu nama ngibat apa yang cuci lidot kita ni kesap banduai kesap bandem ngilak kita nak kita ngilak banduai ini jiruan yang mana yang ki hymns ki jiruan songs ki jiruan yang terbobot kena apa dia tahu ki jiruan berapa hendak itu ki hymns pak ngilak mereka ni poin yang mana dia kata ngilak bagi kamu tu dengan ini sekarang bagi ini kamu tu kalau kita kasih kira nak kita jumpi belum bapian belum dia ka yang kijinuai ku kijinuai yang jumpi kalau kita pun bahan beri jumpa yang kijinuai mau kijinuai iba lagi mau kijinuai straight kiwe kiskap itu kijinuai belum kijinuai dengan ini bah kijinuai jumpi kita kasih kemudian kan sebentar dari competition dari sebentar dari kita kita jumpi pada perjalanan yang ini kijinuai, kuk kijinuai nak bertak kebe. Kira-kira kita nak berdoai, kita nak juga sabdan berdoai. Hendaknya lima kejadian itu kijinuai kita pibita, keturunan nak bertak joki berpelong kuk kijinuai. Kita hilang bagi kena kedua kijing kedua, kita kedua kikili. Kita dah belajar juga bahawa kita kitian, kita waising, kita beriu. Pada tenun betul ini, kubun kerana ini, hari ini wise,
Dan apa yang juga ibu kita nak kita negeri jiruannya, kisah negeri jiruannya, berkiau mensiap syukur. Tinggal sekarang pakai dia mereka, woi kebetulan, aku berkata mereka sak jompi, bantai negeri jistil, aku berkata pirat negeri ban yelam, ya tim kejomplay, lingkungan jiruan kejompi. Saya sini aku boleh jaga, kita nak jompi. SPSOM belum yang ini program, nanti ya judges kejompi, nanti ya PUB kelas kita. Akhirnya kejuruan kita kesini. Kecikir juga yang ni postage, kecikir juga ni postage berwarna ruai, untuk lalu berapa sejam jauh. Dia mereka jika price kita tak terbeli, kita ini yang paling kau di balai kita tetap kita kadi kau ini tetap, ni tanpa mampu hiwatkan. Kita tahu ini kejuruan, buat berruai ini, itu yang itu kejuruan sih perlu kecuali kita hingga kita action jauh. Tersesat mesti dilihat oleh PUB, tu mitra kita nak terima jengku, kamu sama cuy, kenapa? Kejibut kan cuy kalau berbuat, nak kita play, nak kita kau apa, nak kejibut cuy kau mana tak sini. Hajing
shining your eye Tang lagaya lari ni penteli Usam na varios pa o kelia ujisu Banyo ching bang jukun ngadei bane ayu Dosu maria ki hukum jisu la haitim Sama uju bak da ching sarong ngala pendam namar tati Kuning utrai Kipat ba Katolik hasnong riangkan kiladap da ka jingkmen ban yo ka wei ka kper ban rep sensar kum ka kenhun balang ban penmi pisa na ka benta ki jingdon kam babun jo ka ne ka balang snong urang ba balang e kenshi ula ai ngobha saw akar kajaka ban rep na ka benta ka ne ka jingthmu haka hinyo tarik Nailur ki de khot jo ka ne ka balang snong kilami pat ba ban sedang ki jingtrei haka ne ka kper ban tung sensar na ka benta ka balang ka jingdon kam ba hakmat e jo ka balang riangkan kalong ban maramot ya ka yeng mani bada kini ki Khubor la poish ka bakut jo ka ni ka THUP Khubor ni ai ka jing khuble phi baro ba phin kot phin klan bani kerpa de phi balada phi don ki Khubor ki baja ha ki parish ni kishnong jong phi sngo bha ba phin pha ni pen tip changi haute u number badon ha ka screen jong phi khnang ba ngindang la ban pen mi man ka tayo ya ki Khubor niam ka jela khuble shibun ublei un kar khui phi